Ja, die FSA het 'n pirate state geword. So as hulle nie op die see die tankers steel en kaap nie, wel dan ontvoer hulle leiers van lande en maak oorloë vir bronne. So dis oorloë van aggressie. En nou sien ons die FSA is baie besig hier in Suider-Afrika. Nou gaan ek vir jou 'n paar berigte bymekaar sit en dit strook met profesie. So luister mooi. Die Central Bank van die Namibië het gewaarsku dat die US-South African trade war could crash the Namibian dollar, which is pegged to the rand. Additionally, Namibia spoke up against the US intervention in Venezuela, reinforcing its commitments to non-interference. Namibia is also worried about getting caught in the crossfire of US regional policies, en hulle moet bekommerd wees, want daar is 'n baie interessante toespraak gemaak deur die Amerikaanse ambassador Giordano's remarks at the US Embassy reception on the eve of Namibia International Energy Conference, US Embassy in Namibia. Hierdie FSA ambassade in Namibië, dink ek is die grootste een in Afrika. Ek praat onder korreksie, né? Nou ja, en hulle het toe nou 'n lekker toespraakie gegee, so om en by April 2026. En hy het dan nou onder andere gepraat oor die volgende. Nou ja, die eerste ouens wat hy verwelkom is, before I go any further, I would like to recognize Nampoa's president leaders from Chevron, ExxonMobil, Shell, Baker Hughes, Halliburton, and SLB, and media heads and editors from leading business outlets. Soos het hier die groot oliemaatskappye, gasmaatskappye. Halliburton het te doen met Dick Cheney se familie. Hy is net so 'n korrupte ou bliksem gewees. En Halliburton is die maatskappy wat die kos en die resources en alles vir die Amerikaanse troepe moes voorsien. So toe daai oorlog in Irak nou so mooi van die grond afkom, toe het ouens soos Dick Cheney en Halliburton sy maatskappy skaatryk geword. So hulle is nie verniet hier nie. En dan sê hy volgende, the American Bureau of Shipping represents something fundamental, standards, trust and reliability. Shipping, né? Shipping. Ek het nou net gepraat van piracy, né? The architecture that allows complex systems to operate at scale. And that is what tonight is about. The systems is now being built across Southern Africa. Amen. The next era of industrial power will not be defined by access to resources alone, but by the ability to successfully integrate energy systems, critical minerals and infrastructure into systems that operate reliable at scale. That is the difference between potential and power. So luister, hulle soek die energie en die kritiese minerale, die rare minerals, en die infrastruktuur moet alles saamkom, sodat hulle hierdie goed kan uitship en uitvoer en verkoop en whatever. En die Amerikaanse topstruktuur, dit sal nie die Amerikaner wees, die gewone gemiddelde Amerikaner, dit gaan nie met hom beter nie. Maar die topstruktuur raak al hoe ryker. So, and I say the United States did not become an industrial power because of natural resources alone. We become one by building infrastructure systems that connect energy production with markets. This impacts were nothing less than transformative. Modern corridors, dis 'n baie belangrike woord, jy gaan hom baie hoor. Modern corridors served as specialized channels that enhanced trade flow, supply chain efficiency and regional competitive. Want, so, hulle sê, om die goed te kry waar ons het wil hê, wel moet die hawens in stand gehou wees. Die treine moet hardloop. Die myne moet veilig wees en produseer. Daar waar ons die gas ontgin, daar waar ons die olie, daai areas se infrastruktuur moet up and running wees. Sodat ons dit kan kry tot by die hawens en van daaraf kan ons dit verkoop en verkwansel en sodra ons Afrika leeg. Hierdie is die kolonisasie van Afrika all over again.
En dan gaan hy, first, Namibia is home to significant rare earth deposits and critical minerals, including uranium, wow, of which is the planet's third largest producer. This means it is at the center of global nuclear fuel supply at a time when demand for high, reliable baseload electricity is growing like never before. Maar ek dink daar staan 'n great reset. Ons gaan nou afklim van alles. Ons gaan nou op solar en wind power. Ja, ek en jy seker, né? Nie hulle nie. Nee, onthou, as jy 'n parisie wil hê, moet jy 'n vloot hê. Baie belangrik. Hy moet hardloop op nuclear power. Dan al hierdie datacenters kan nie hardloop op solar en wind nie, man. Hulle hardloop op nuclear. So hulle soek hierdie. Second, Namibia has the potential to be promising oil and gas producer with international energy leaders like Chevron and Shell actively appraising significant offshore discoveries supported by US oil field service companies like Baker Hughes, Halliburton, SLB. So hier het hy vir jou mooi verduidelik wat is die plan op die tafel. So hierdie Annie wat nou die president is daar in Suidwes, sy moet maar lig loop. As hy nie saamwerk gaan nie, gaan hulle aan die enetjie na plek sit. Dis nie vir hulle probleem nie. But wait, there's more. Nou ja, hier's nog 'n lekker beriggie. The $100 million plan van die VSA om in die DRC 'n paramilitary guard vir die myne op te rig. Hierdie is vars nuus, dit kom vanaf van Al Jazeera af hierdie laaste week. The Democratic Republic of Congo DRC plans to set up a paramilitary unit to secure the company's large mining sites, met behulp van die VSA en die United Arab Emirates. Nou die United Arab Emirates noem hulle Little Israel, want hulle is so vas aan die bors van die Jode staat. Hulle sit so, ja? Dan sê hy verder, the IGM described the plan to establish a paramilitary special unit intended to secure the entire mineral exploitation chain. Luister mooi, chain. Dit gaan oor die ketting, oor die corridor. Recruits will undergo a 6-month training program and the first contingent is expected to be deployed in December. Luister mooi. As hulle vir jou dit vertel, dan moet jy weet hulle dit klaar al begin doen. Hulle is al 'n geruime tyd daarmee besig. Nou ja, ek het hom 'n bietjie daardeur artificial intelligence gegooi en bietjie met haar gebrainstorm. Nou ja, hierdie is nie 'n paramilitary guard nie. Hy's 'n sot as jy dink dit sê. Hierdie is 'n proxy weermag. En sy sê dit ook. So, the US isn't building a proxy army against one single country. It's about using force as a tool to lock in access to strategic resources, which then secures its position in the great power competition against China and increasingly Russia. Ja, dit is as teen die voethold van die Chinese firms that dominates the DRC's mining sector. The true target, China, not just rebels. The DRC's vast cobalt, copper, coltan wealth is critical for tech, and Washington is putting the American taxpayer money into guns that protect it. Wat sê die DRC president? Sy naam is Tshisekedi. Put it, he aims to eliminate practices that run counter to good governance, which conveniently includes breaking China's grip over the mines. Luister wat sê hy van die Lobito corridor. As jy nie weet waar dit is nie, gaan vind uit. The train and pipeline route is designed to carry copper and cobalt from the DRC and Zambia to Angola for export to Western markets, bypassing Chinese-controlled ports. It is the logistical heart of a plan to break China's monopoly over these supply chains by 2030. Real adversaries. The push is being driven by threat from Chinese Belt and Road dominance and the Wagner Group shadow operations in unstable regions like the Sahel. Interessant, dit gaan nie net oor Namibië se uranium nie. Daar is the $12 billion strategic reserve, dit is nou van Namibië, and the Palabora project. Wow! In South Africa are part of a wider effort to secure rare earth minerals used in fighter jets and smartphones to outflank Chinese dominance. Profesie is dat die VSA troep op 'n stadium sal inkom by Kaapstad en opbeweeg na Angola toe. En daar gaan oorlog wees, want ek dink nie die Chinese en die Russe gaan dit toelaat nie. So, hierdie monopolie. En dan is daar die ander een wat ek weet van, waar hy sien die Angola se elite
vlug na Suid-Afrika toe. So daar kom groot drama daar. Hulle gaan beklei vir die seeroete.